لە ڕقایە باکوورێ سووریێ پشتی کۆزێدەی ساڵ و نیڤەکێ سەر شکستنا داعشێرە دەرباس بوو ناڤەندا ڕەوشەنبیری و هونەرێ جارەکادن دەست بە چالاکیên خۆ کرد لەسەر شانۆیە ناڤەندێ جوانên ڕقایێ لەگەل مۆزیکا کەلەپۆری گۆڤەند و دیلان گەڕاندن حسيت حالي انا طير محلق في السماء Ez hez dikim ku teyrekim li ezmana difirim. Ezman sahiye. Ez hest bi biharê dikim. Spas ji Xwedê re ku tirsa berê di nav xelkê de nema. Ji ber müzik û stran zimanê cîhanê ne. Li navenda rewşenbîrî û hunerê ya Reqayê hola şêwekariyê jî dest bi pêşandana kevalên şêwekaran kiriye. Di vê derbarê de şêwekareke jin behsa roja hatina Daişê bo nav hola şêwekariyê dike. دما داعش دەرباسی ڕقا بوو لەگەل گروپێکە شێوەکار چالاکیەکەمە هەبوو. جەکدارên Daişê hatin nava me û gotin ev tişt heram e. Gotin divê hûn tobe bikin. Lê bi rastî kevalên şêwekaran pirçeyek ji canê wan in. Dilê min bi ser kevalê min vebû. Zêdetir ji wê ya ser bi mala min vebû. Her wiha pertûkxaneya navendê jî bi pertûkeyên cor bi cor hatiye xemilandin û deriyê xwe bo xwendevan û xwendekaran vekiriye. بدي احكي بشكل شخصي انا ساعاتي لا توصف اني شارك نikarim keyfxweşiya xwe bînim ziman ji ber ez bêşdarî her qonaxekî avakirinê bûm heta ku em gihan vê qonaxê ev yek ji xewnê mezintir e ez heta niha bawer nakim ku navendek rewşenbîrî li ba me heye bi çalakî û xelkê xemilandiye في عندنا فعاليات والناس عم تجي Destpêka 2014 Daeş derbasî bajarê Reqayê bû. Di hezîrana heman salê de Daişê Reqa wek paytexta de facto ragihand. Di cotmeha 2017 de jî Hesedê bi piştîvaniya Amerîkayê ew ji destê Daişê derxist lê bajarekî wêran. Loloxan Rûdaw